Okay, salam guys. Hari ni Kento nak tunjuk macam mana pakai Android phone connect to the Alphard baru, Z-Spec atau Wavefire baru untuk dapatkan screen. So kita tengok kalau you tak tengok video kan, you tak ada pasang software apa-apa kan, you pakai free saja, you pakai ini. You keluar kan, you masuk Bluetooth, Wi-Fi, kasih buka semua lah. Lepas itu you pergi satu tempat lagi. Android biasa ada Smart View, Car Multimedia atau Mirroring. Mirroring. So you masuk I punya Smart View lah, masuk device sini ya. Sini you tengok you masuk audio punya tempat. Audio punya tempat source Ini important lah, source. Masuk sini kan, you tak boleh tekan apa-apa. You pergi scroll. Last Miracast. Miracast masuk. Okay, you try to connect Car Multimedia, start now connect. Sudah masuk, try. Kadang-kadang dia kena connect berapa kali satu kali tak dapat kadang-kadang 2 kali, 3 kali sebab line tak ada bagus. Kalau dalam car park tak boleh macam ni error lah. You kena try lagi. Try sampai dapat sebab kadang-kadang line tak kuat. Kalau tekan basement tak boleh. You kena tekan lagi. Start now. Tengok. Okay, this require can me phone. Okay. Try to connect again. Kadang-kadang buat 3 kali, 4 kali baru dapat. Kalau ada blockage so masuk nampak screen sama je screen. So done. So kalau main YouTube dia boleh lah you kasih play, kasih budak-budak tengok kan. Okay, kalau I masuk Kento punya video, misal katakan I masuk Kento punya video ini. Okay, kita tengok dia punya efek macam mana. Okay, lepas tu sekejap ya. Lepas tu skip. Okay. Okay. Kita tengok dia punya screen kalau white. Okay, cantik tak? Okay, what happen is belakang punya screen kalau ada belakang punya ini tanpa lah tanpa itu player roof monitor. Kalau ada dia sama saja display. Boleh tengok. Okay, kalau nak Waze, pakai Waze Waze ada Google Map you keluarkan dia, apa yang display dekat screen dia display sini. You keluarkan, you masuk Waze dia. Okay, Waze sorry Waze is here. Waze is here. Continue. Turn on. Okay. So boleh lah boleh nampak Waze di sini. Kalau you letak macam ni di screen besar lah, horizon lah. Okay. So ini dia macam mana pakai Android connect to the player, boleh nampak video. Kalau next part I akan tunjuk iPhone pula. Okay, jumpa lagi. Bye.